Pynkhuid nakaslem jong unongsan Hima. Kajing Pynkhuid yaga Madan JN Stadium Polo kasimpor haduk Sngi, Hadien belakut ke Tamasa cherry blossom menakasngi sajan mensyam tayo. Kani kajing Pynkhuid kasimpor namar habweng yaga rensan bayeng kin nongruai bat banweng yakin nar bapenyeng yakitiar pensawa. Haba unong dum kupor ulet budden mentakasngi palai yaga Madan JN Stadium, layi iba ke Madan ladap wenglut yakitiar bat bu syarut. Layi iba kinong terai kidang wat daki bilor balapat, kenang benamdan kanu-kanu kajing mensau, andala sedang kajing dekai football. Layi iba kinong terai kidang bunkam bandra ikitiar basyang Hamadan plang, ban kit haki kali. Kumjuru kinong terai kidang yat ban liat iki rinsan basyong ki VIP, haki galeri baju syong ki pat ba ban pet football. Katba Hamadan artificial turf kebadan Hamadan third ground, adap wengdot ikitiar kitar kebasak setang ya Hamadan kendo. Kumersyupan kenmau ya ke Cherry Blossom Festival la sedang penkre naduk mensyam tayo kebala penong hak khat sau tarik bat khat san tarik nai wing arja alpusan kebala long ke Tamasa kebayat bet renti.